good morning. Today is July 29, 2025. Oh, time check mo doy. Anong oras na? Oy, mga alas 9 naman ini budoy. Naginaon ka na liwat. Ani ka tuloy ni nga bahin. Makatubtub lagi kita nga may emerald. Kabahin kita naman mali, no? Matikin pala kita kuha na. Simbahan. Kita natin dito na liwat ikuan. Manododong. Yan natikang naliwat kita yan na. Baga natin baga natikangaan. Ani ka tuloy ni nga bahin. Makatubtub lagi kita nga may emerald. Kabahin kita naman mali, no? Oo. So ato lang yung kukuhaon. Maram na ka mo mga busag laba, mga plastic. Na mangrokulanin kita kadali. Kakulo pa no. Nasingad to kita kuan. Hatanawang na anay, Tanawan PS, Tanawan School PS. Craftsman. Nangat to kita craftsman. Nakukan mo kita itong pagluluwas. Oo, nangat to kita craftsman. Kabahin na upat nga estudyante naging pasidunggan hanayra kuanan ira principal ug kamaistrahan. Kabahin hadto na atong baga nakuhaan hira ang video nga naton ba pag hinulat kung naanhon kung ira ba bibilin. Very good kay hatuman nga baga conscious hira hiton kuan conscious aware hira hiton kanan pagpalimpyo di daha plaza. Oo, anak ngayon unsa ngayon ito dito nga anak, shout out ano kan mana, alagat mana kan madi asinet paribinden Mendoza o ani rad to sa nga anak Jimon. Di kita magawari kita kakuha ng ngaran. So bagada ako ito na anong kuhan ha estudyante nga tirain tatagan hin pagkilala labi na itong certificate ano nang kakulop liwat katapos naton baga pagpa kuan pakag edit pakag post ginawas kita liwat kaya isa rin ko pa man nga mamumurot kita liwat bisan din na kita mag video pero nag picture lagi up kita good man may danaton usa na sangkay o sangkay Konsihal Harold Binigas na membro na inin hitkuan membro na KGB naka kuan na hiton pagkukuha. Actually kami gadlaton may dagadlaton nga tutulo kami ito nang baga nagpapakuha-kuha kung haing kami ng lugar pero iya kulit nagpupos laging sisinleton ni rahakon messenger good man inin nahimo ang kagagihapon hin kuan may mga nagpipicture ano ang ginhimo ni ninyo nga music
na track, ano, music track na yun ako hadto. So ak nalaging grab ang mga video nga pictures ada YouTube ginimuang ko amo na akong ginimo nga ano music video kabay ng panmurutan basura. Pero actually parehas ka kulop na, no, nahimo ko gihapon na itong dida na overtime a plaza na baga nagpukuan gihapit mga silupin, mga basura, mga kung ano man kinaunan naging babayaan. Kapanunahuna ako, siyempre kita duro kita hingka parayaw ano na, no. Ayaw na ka mo gagad, ayaw ka mo na itong pag makita ka mo haak, ayaw na ka mo itong ayaw na ka mo pagsubad kan Harold. Oo, bagay baka hino ka maliot ko niyo. Oo, kaya mo na itong pag kinuhaan puro picture, sari nga tularan. Di rin natin kinanglanon itong kuan pasikat kay siyempre dirigod nga tanan naton napapalipay na ruruya git atong binubuhat. Yes, papaviral na ito. lon numero nga kuan naton kalaban ko itong papaka ko piling-piling. No need na mabaga magpasikat ta kung kaya nung nagbibidyo ako kung kaya nung nahimo ko niya na content nakita man ka mga direct na pakita taknawong iniin siyempre puro location man kita, di ba? Puro location kita, tapos Bunyag, Lubong, Tatron at Itonyo. Oh, so as a content creator nahimo ko lainin nga kuan baga timang rawon na at least agutin natin nga pamaagi labot lang nga nakakaghimo ako in content ay daghihapon natin baga awareness sa publiko nga iton aton mga basura diri basta-basta na lang kundi hindi babayaan. Pangagay oh, may dapa. Sige balita. Oo, baya okay lang. Sa libang ko ngayon din makita man kamo ano nahimo na hira din nga hapilan. Alam ako pa naman ni pamuruton direct hininig. Damo adi kanan mga baloy. Oo, so diri adil kita ligid nahimo na matgid nga hapilan. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in one.
us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Pawayanin kita kadali, Dudoy. Baga. Hindi nila nagsisirom. Nagbubusag naman takpag kita. Oh, pawayanin kita, paway. The glory love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Tala, so karon ta na ini. Bit-bit na naton premyo. 300 million ini nga aton baga. Oh may gala. Mga alas 9 dito kita kanina nagtikang ano. Tapos kita alas 11:10. Okay. Magkano kita nagbubusag at pangitaan. Palitaw. Dala sa karong talaan eh. Tunad. Again, this has been your friend from another star. Nagpapabili lagi nga iubo sa Sankey. Ako isang Tonyo, bigay na inagay. Television Road. Good night, sweet dreams, mama. Chok. Okay.